بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم Allah'a asmanlardaki ve zimindeki nesile tesbih eytidir. Allah padişahi mutlaqdır. Hemme noksanlardan paktır. Mutlaq galiptir. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah ummilerge, yani yezişni ve okuşni okumaydigan Araplarga ularning ichidan bir payg'ambarni, yani Muhammad alayhissalomni avatdi. U, yani payg'ambar ularga Qur'on oyatlarini o'qib berdi. Ularni gunohlardan pok qildi. Ularga kitobni, yani Qur'onni va hikmatni, yani payg'ambarning sunnatini o'rgatdi. Gerçi ular ilgari uch gumrohlikda bo'lsa-mu. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم Hamda payg'ambarni texi ularning zamonida bo'lmagan, keyin keladigan ikkinchi bir qavmga, ya'ni qiyomatgacha keladigan musulmonlarga avatdi. Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vassalomning payg'ambarligi zamondoshlariga emas, balki qiyomatgacha keladigan kishilarga umumiydir. Allah mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Mana bu Allah'ın fazlidir ki, onu xalqan adamga berdi. Allah ulug' fazl egisidir. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين Tevratni kötürüşke, yani amel qilishga teklif qilingan. Ondan onu kötürmegenler, yani Tevrat berilgen ve onunla amel qilishga teklif bo'lsa-mu, onunla amel qilmagan ve hidayetten paydalanmagan Yahudiler xuddi kitap yüklengen eshakka o'xshaydi. Yani paydalıq çoğ kitaplarni üstüge artıp algan. Charchashdan başqa ulardan hech qanday paydalanolmaydigan eshakka o'xshaydi. Allah'ın ayetlerini inkar qilgan qavmning misali nima degan yaman? Allah zalim qavmni hidayet qilmaydi. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, ey Yahudiler, agar sizlar boshqalarni emas, faqat o'zinglarnila Allohning do'stlari deb da'vo qildigan bo'lsanglar, oxiratning rohatiga tezroq yetish uchun o'limni orzu qilib biqinglar. Agar bu da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين Ular qilgan gunohlar tufaylidan o'limni hargiz arzu qilmaydi. Allah zolimlarni bilguchidir. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sizlar qaçıdığan ölüm çoqum sizlarga yo'liqidi. Ondan sizlar g'aybni va oshkorni bilguchi Allohning dargohiga qaytirilasizlar. Allah sizlarga qilmishinglarni aytib berdi degin. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
Ey müminler, cuma günü cuma namazıga azan etilsa, Allah'ını yad etişke, yani cuma hutbesini anlaşqa ve cuma namazını ada qilishqa aldırıp beringlar. İlim setimni koyup durunglar. Eğer bilsanglar, bu sizlar üçün yaxşıdır. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Namaz oqulup bolğanda, yani namazdan fariq bolğanlardan keyin zımınğı tarılıp, yani öz məşğulatınglar bilen bolup, Allah'ın fəzlidən tələb qılınlar. Məqsədinlarga erişiş üçün Allah'ını köp yad etinglar. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ula birer ticaretni yoki tamaşani köse, seni öğütürüp hutbe okuvatkan petin taşlap, onunla yani ticaretki yugurdu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ulağa etkin ki Allah'ın dergahideki nerse, yani savab ve nimet tamaşadın ve ticaretin yaxşıdır. Allah rızık bəgüçilərinin en yaxşısıdır.